May hapon dira sa inyong tanan. Hello guys, I'm Miyagi Royota from Tuchigi. Please subscribe kahit sila ang kulisaw kay Bisaya kay Dakuna. Kung idol kay namo na siya nga tao. Kay lingaw kay ang mga video. O punta subscribe sa saya o tanaw ay ang video kay makalingaw. Salamat. What is up guys, it's me again, Hitsuraan Kulisao, making random vlogs today. And today, guess what? We're going to answer your questions. And of course, sa mga nagsunod sa page sa Hitsuraan Kulisao, nagsunod sa YouTube channel, mga subscribers, shout out to you. Siyempre, mag-shout out ko. Priority itong mga nag-comments dire, so I will shout out your name guys later. So, here we go. Let's read your questions. This is from Ninya Bustamante Disinan. Unsay sikreto sa imong kagwapo? Ligo lang tapos apilig pagampo. Number 1, ligo, sabon, dayon pray. So next question. Yang riyan, anong kasagaran sa Kulisao Hitsuraan? Paki-explain. Basta nadala lang sa ilang kakulisaw, maong nahitsuraan sila, or okay lang dili kahitsuraan basta kulisaw ka, okay lang po na kulisaw ka basta di kahitsuraan. Ang importante is ang sense of humor. Kung naka sense of humor, magana ng mga tao sa imuha, friends nimo sa imuha. Kay ug seryoso ra ka nga tao, palabi ka seryoso, wala kay mga jokes. Tanan nimo ang mga jokes sa uban, imong seryoso. Kisa may modol nimo, kisa may mo bugal-bugal nimo. So, mana kong answer na. From Clark Spencer Tampos, pinsan ko to. Asa kaliwat, Kuya Dave? Asa ba ko niliwat? Sura ni nga question dudong. Ay, sige, both na lang. Liwat ko nila mama o papa. Kini ka papa, kini ka mama. The next question is from my friend gyapon eh. Caminero Randy. Buang juga parte. Ang question is, unsa ang Tagalog sa tubol? Dali ra kay na question. Ay, way, lisod-lisod dira. Ang Tagalog sa tubol, guys, manay gitawag og dalawang bola. 2 ball, di ba? Dalawang bola. Simple. Paano magtanga-tangahan? From Mark J. Nokumura. LOL! Ikaw gusto mo? Yeah, sure. So, this is from my brother. Sa ko ang igsoon eh. Kinsay guwapo na to, ako or ikaw? Sige, bigay ko na lang sa'yo since bunso ka, ikaw na lang. Ikaw na lang yung guwapo. Sige, ikaw na! Ikaw na! Ronald Rasanado Sikinya. Alright, bro. This is your question. If you had to change your name, what would your name be and why would you choose that name? Devora. Why? Gusto ko magbayot. Dili bitaw. Joke lang. Joke lang bitaw guys. Di ko magbayot no. Sayang ng pod. Dili ko magbayot boy. Dili ko mo change ako ang name since ang name na ko is Faringer. Dave Walter. So, ganahan ako daan sa kong pangalan since mama o papa naghimuan na. So, I respect them. I respect my name. So, I will not change that. That will be forever and ever and ever forever. So, next question. Charmin Mahinay. Hi, what is your work in Japan po? And how many years you staying there? And lastly, when are you going home to Philippines? Haha, thanks. Laban lang sa pagka-vlogger. No? XD. Na ako sa factory. I've been working here 2 years ago. Now, nag-stop ko work kay nag-aberya nga mo ang visa. Problem. So, we need to stop working. That's why nag-vlog na lang ko. Kay wala lingaw. And we're just waiting to the time nga manguli mi. Mo paulion mi. Naghahulat lang mi. So, since among contract is ma-end this year, so basin masayo-sayo nga guli kay nagka-problema ang amang visa. So I think we're going home sooner.
pahabol, what editing software are you using? So I'm using Sony Vegas Pro 15. So that's my editing software. Filmora for cinematic look. ProShow Gold, that's my editing software too. And HitFilm, para dali ra ko maka-upload, para ma-upload ta everyday. Madali ra pag-edit. So next is John Cyril Dalisay. This is my friend here. Kuya Well, bakit mo naisipan pasokin ang larangan ng vlogging industry? So bago ko sagutin yan, tanong mo na yan, Toy. Bago ko sagutin yan, bigyan ng jacket yan. Will phone. At dahil nagtanong ka, bigyan ka namin ng pasalubong. Pasalubong. Ito yung pasalubong mula sa Pure Gold. Mahirap na tanang, madaling sagutin, no? I want to share my life at the same time I want to fulfill my dreams. Okay. So next question is from my cousin Ralph Jurin Maglaos Lozano. Sex or chocolate? Magunahon na pa ba ko na? Siyempre, ang pinakalami, oy. Chocolate. Chocolate, manggod. Siyempre, nikaman na yung kaon ng chocolate. Siyempre, ang sunod na. Na. Alam na this. Next is from my friend. My friend si Sapaol Benedict. Okay. Moto baka nga ang kinabuhi mo gahi usahay dili. LOL! What? Diba naman ni kanta, guys? Moto ko ani nga ang kinabuhi mo gahi usahay dili. Sometimes life become harder and sometimes it will not. Unsay lami Sasaki from Kevin Ortizano Anyusa. Drop below the answer. Unsay lami Sasaki. So guys, sa mga kaila kung unsa nang saki. Saki is a wine here, English wine. In Japanese, sake. Lami din siya kay gikan man siya sa Japan. Pero di na ako i-advise sa inyo ha, kay wala mo maanad. Kuan lang, Red Horse, Tanduay, MP, okay lang. Okay, so we're done. And now we're going to the shoutout post, which I posted in my Facebook page last time. Kevin Ortizano Anyusa, Choy, request ko og magic ka ng chicks imong audience. Shoutout to you, bro. I hope you have a great day today. Thank you for supporting me as your friend. So next is from Ronald Arasonado Sikinya. Na siya message kipakapin. No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive. Oh, by Ronald Guapo. Pakapinan pag yung guapo. Guapo di ka. Joke ra bita, bro. Guapo lagi tayo. Shout out to you, bro. Next is Xcron Blade. My senpai na ako sa Sec Computers. Shout out to Sec Computers. Senpai na ako sa SSC, Sibunga Community College. Shout out to Sibunga Community College students. Shout out to you, Master man ang tawag sa iya. Xcron Blade. Ang iyang message is ako unta, di na lang. Shout out to you, Master, and I hope you have a great day today too. Next is from Leslie Rose Orokay. This is my friend too. Usa ko sa mga tao nga idolo nimo yang. Yang man tawag sa ko dati. Kaya pa shout out naman dyan, Lodi. Okay, shout out to you, and I hope you have a nice day today too. The next is from Dreyzet. So shout out to you. Here's your message. Pa shout out, sir. Ha, sir, may tawag nila sa ko since na under man sila na ako dati. From teacher to Japan to vlogging. So shout out to you, Dreyzet. So I hope you have a great day today. Take care. And you all take care too, guys. Next is Sato Hana. She's in Japan. I think married na siya sa Japanese guy. So shout out to you. Her message is ako please. Kyo mo ichinichi zero side iko yosh. Konnichiwa. Yoi ichinichi o. Genki de. Shout out to you. Special mention to Mary Genevieve Caballes and Hershey Bacon. I hope you guys have a great day today too. God bless. Thank you for watching Hichara Uncle Isa. Alright. So that's it for me, guys. Na-shoutout na tamo. Thank you po sa inyo nga matanawan nga video. Thank you for subscribing ito ang
Kulisaw, thank you for everything. Maski wala mo nag-ask of question, maski wala mo nag-pa-shoutout, apil ginagyapan mo sa ako ang kasing-kasing. So, I hope you guys will enjoy this video and I hope you guys will have a great day today. Shout out to everyone who is watching there. See you in the next vlog. This is Charang Kulisaw signing off. Peace!